Ngibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathandi bomculo wamaskandi kule channel enilethela indaba zikamaskandi ezifika ngaso ke isikhathi. Imfezi emnyama ke siyaziyo ukuthi idedelile ke iCD yayo ke enengoma ke ezu15 ke isihloko sayo ke le album esithi ke ezinqeni ke zawo ke amadoda. Sokhumbula ukuthi imfezi emnyama yasho ke ukuthi ke inama features ke awu2 kule album yayo ke lapho ke efeature khona ke yona ke inkosi emagcokama kanye naye ke uZanefa umfowangeti. Khona ke lengoma ke efeature khona ke uZanefa umfowangeti kusho ke umntalabho kuphela ke bafuthu ke kuyona ke le ngoma. Esihloko ke sayo ke esithi ke Umhlaba ke uyahlaba. Ungene ke uZanefa laphana ke washo ke ukuthi ke bahlushwa ke uGundi noMazwi ke emculweni njengoba ke bezibiza ke ngamakhosi. Okucaca ukuthi ke uGundi noMazwi ke okushuthi ke uGundi uyena ke laphana ukhuzani ke umfokampongose kanti ke uMazwi uyena ke laphana ke igcokama elisha umshayi ke weParis. Uqhubekile ke washo ke ukuthi ke nalaba ke abazibiza ngamagcokama ke akusiwo ke amagcokama imikhufefe igcokama la ngempela ke uyena ke umfokamolo. Ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula njengoba ke imfezi emnyama ke ibize yena ke laphana ke uZanefa kanti sokhumbula ke ukuthi ke ngaphambilini ke engomeni ke ezidlule ke imfezi emnyama ibigasana naye ke futhi ke yena ke uZanefa umfowangeti. Ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula mbukeli lapha ekhaya njengoba ke sibebuyisene ke lezi insizwa ngabe ke sisazolibona ke elinye iqembu njengoba ke babe ngondaba zekwayo ke kwenye ke yamaqembu ababesungulile ke yena ke imfezi emnyama kanye naye ke umfowangeti. Lokho engusho ke mbukeli nami ngumbono wami nawe ke usungahamba ke uyezwela ke lengoma ke ukuthi ke ngabe uZanefa uqondise kubani bese uyabuya ke uzokhomment lapha ke ezathi comment section ke sizwe ukuthi wena ngabe ke ubona ke uZanefa uqondise kubani. Lezinto ke mbukeli bese kulethela zona namhlanje siyabonga.